Ya mira talifusan yung masibak keriso Yesu. Falukay tazui, babango sisi tarumay lobalangi, berhuhuo. Ya iya ba lalagi raera ba huho sibua, ba migud, fulu pa si efa duang ahana adobla rua. Adro ba mi fefu, Yahobu. Shalom. Berhuhuo ba migu kheda, ba zi fulu pa si efa, ta ba somoroi ba zura zinune, faza otu a felewalu, ngabua si feleziwa, irugi ngabua si 12 siwa, ba tuhonia ya iya da ya ahobu ziso adre ba de Yehova. Data hono gedededa bata fauge ita babapaso, muriba zura zinune, otu a felewalu, ngabua feleziwa, irugi ngabua si 12 siwa, imanetar may lobalang. Mibokay khegu baba geli adre baba atule ena uter baba nuno Yehova. Dai baba geli adre ke Yehova la ter satule tede adre. Wadre sawa gele kheu vano e fododrongo liku vano tobali fangor vifiku drauke. Gobe adre ni tibo ezo tomo adre vano tobali toyo baba talinga. Muri ke Yehova vasimane basa huli-huli de da maiki. Da epa wa adrenia aso ge Yehova, badata obwa wa de da hana na somuso tede itakhenia. He Yehova tolo. He Yehova ena na si sekhi lua ebe. Ya hobu ziso adreba de Yehova. Mafahobu ami moroi banomo Yehova. Lobalangi Yehova, banoi fohaka ita. Mi bebe zumange adre, irugi dadru adre banaha va me esumange. Lobalangi drauge, bamangadre sawagele dra odokheu, he lobalangiku, da u ebua duria me adre. Mi adre sawagele ke Yehova, menosi sekitede ia, ba mesil aitu ba ebua de dunia adra. Teke da da romalilo balangi. Ya mira talifuse si fefena moguna taila gamahaita mala tarbelakang muroi bazinune adre. Ina boto badededa basinune adre no fanemae manifotei respon niha baba ebua de lo balangi sino faluha ia. Duma-duma aifa ba bawalofo, aifa ba dangazanube, aifa ba atekiko ma lepas dari bencana, faluha bemena, mobua dana, irege obene zoguna, dehe ba nga ba lebehe, ba faluha ba ohahaw dede. Muroi ba da fefu, ba itema hebisa ba iwa dede lo balangir. Fauma sinuna. Sinuna dagi te ukunao ia baba malua fasumangeta kelobalangi ma ibadah. He ibadah bagosali, he banomo, bamazui ni anunisi zisama-sama saniha. Bahai visa na sinia, bazile-le ya mi raama ina tola ta ila fosatenia ene fosate. Si fefena nga eunia sinuna. Mafanuno bafamola kemi Yehova ma babasunesa pujian. Si dua, fangada sawagele ma ucapan syukur. Si telu, angadrewa ma permohonan. Si efa, sinuna regi tola daun sinia famahae pengajaran. Si lima ya ia fangerenu ma meditasi. Basi afuria famaduhu famati ma pengakuan keyakinan atau kepercayaan. Dae nesi moroi bazinune adre. Banatahaw gataw sisi zinune otu afelewalu. Bate farahu ia bagaw loma zinune fangadre sawagel. Fangadre sawagel badae bataila ya nunesi
Davido luno. I adre sawagele. Bamazu iraw no Israeli. La anunay sizinune fangadre sawagele. Bahiza tenga da ber va la anunay sizinune maber meno aifa malefaluha ira nga vale va makau ba fangabudete. Lo. Faluha ira. Bahiza te anunay sizinune adre. Hewa ay bago talwa ba abudede, berwa ay buadede lo balangi, sanga asoga fangefa, sa mahobu abanwania, basile mo ay tufa fa omasi. Adre te anunay si zinune adre, sinune otu afelewalu adre ya iya bago basa. Badrono Israeli, si mane obasa dahageu, mane fotoy pesta pondok daun, mamazui o basafasa. La anunay si zinune adre, hi ibisa iya ba ibua dede ba faomasi lo balangi. Ya mira ama ina ira talifu sefefu, ya dayda ta osisi hadia ba hi ibisa zo makhaita ba berhuhua rekheda, ba si fufuna wada tafaiki ena ta ila khai nginoli zura zinune otu afelewalu. Natafagi tabaso ba ayati Sara irugi ayati Efa. Ba usinia badal o Roma ba tekaoni doziniha babangadre sawagele ke Yehova. Fangadre sawagele menosi sekitede iya. Ba ayati 5 irugi ayati siwa. Basi manezu ayati fulu irugi fele 2. Ave fele 2 irugi fele 8. Ba o Roma ba nesinia ba sama ema fangadre sawagele ni fa ema zi da telu niha ba mazui da telu kelompok. Ba perhuo kheda ayati fele ziwa irugi 12 Sara ba esinia ya da fehede be amui ba golaya magosali ayati 12 irugi 13 famaduhu wakara nitibo zotomo ba notobali gove makara dane ba batalinga. Babaya ti dobla efa irugi dobla siwa ba esinia daw ya ngavale go vasa wa dede ba golayama gosali. Te fosa telu na sa dobla efa irugi dobla 5 wa dede ba tohare lozo aya dobla ene irugi dobla fitu hobu bazangodrasi si may bagosali ba ayati dobla 8 irugi dobla siwa fangadre sawhagele ke Yehova sifao ni hasato. Ira ama ina ira talifu sefefu sinune fangadre sawhagele he ni falua baman ni fa ema Davido luono bamazui iraw no Israeli no wamege tenga berbalah di abuladede. Berena tabaso ba ayat 5 irugi 1 ba ifa 2 baba atosasa so zolau sinunere baba atau baba ayati 12 irugi 13 ba tefo amai dola zolau sinunere amai dola gara nitibo zotomo. Jadi tenga balah di khenya abuladede bahadia ibas lemamalo i ada sawagele kelobalangi he Davido ba mazui iraw no Israeli bago fanewa baurira bermesi sekite de Yehova ba lemo ay tufa va ebua de dunia adre da ni ilada ba ayat tisare irugi efa ba metromane ba gafuriata ayati adre ba ayati 12 siwa ya da tau sisi nesi ayati badarmalil balangi ni irunusida. Ayati feleziwa irugi 12 Sara. Bate taila badawa bagotalwa ba abudede, bagotalwa ba atau, babanwazo aya adre, may bangodrasi Yehova banomonia. Batadra basori badede, adre dania la adre, ena tebokai khera babageli adre,
te bo kai khera. Lala babe amui bagolayama baba nomo Yehova. Hade ko itadad. Muy baba musumange, muy baba nuno Yehova ba nomo lo balangi. Si dua, muy baba ngadre fanolo. Ba si telu, mangadre sawagele baba ngorifi adre soroi Yehova. Daun si ayati feleziwa irugi 12. Ba natafaese, ba ayati 22 irugi 23. Ba ifaduhua solau sinuna, va no si sekite de Yehova. No se bua faomasi. Si le moguna ba manitibo eniha, amai dola meke no gara, ba hadia zalua, ibali se bua beli Yehova. Ule gara nitibo zotomo mele moguna, ba hadia zalua, tobali kara dane matoyo babatalinga. Si manu zahuli-huli dede ni lau Yehova. Sedadang muhodra kepada ami raama ina talifu sefefu, vahele avave noro ba abula dede, hena lemoguna baniha, amai dola zasao, amai dola gara ni tiboe, bahiza, tola aifa zamati bada efefu, namui ia mo odalike Yehova. Ada bangaval kabula dede, baboy ay tuwa natena. Berme faluha bangefa, faluha hobu-hobu, dozi sa natena ke Yehova. Ada, iwa badarumay lobalangin na tafahela bazura Yeremia, vaya ahobu dozi niha sa natena ke Yehova. Ba ayati 12 irugi 25, ba esinia da situnia bagi netegovasa bagosali, ba la oroma wa omuso dedera dozi samati. Uwa dedera ba nomolo balangi. Fehede da bawa adre nia aso ke Yehova, bawa ma luo, babadai tenga luo zo aya babang huku, hadia i bawa bama luo babang orifi, bermenosi sekite de Yehova. Adra ba sumusuta de ira. Ba fehede he Yehova tolo. Ba bahasa Ibrani Hosiana Yah. Hosiana, evena Yah, Yahweh. Da evehede fatua lemube ezumange fangada sawagele. Jadi nala ohe ezumange nitunu, masumange fangada sawagele kegere. Ba la tetei behede dai Hosiana Yah. Labe ezumange si faufan tena va ifahobu ira Yehova he ia ba hege bagi nete si somifana. Ba ayati 12 irugi ayati 25. Meno la ohe zumange dozi niha simui mamalua fangada sawagele ba ira ere la tema zimui bagosali zimui mame esumange sumange fangada sawagele ma korban syukur sifa hobu-hobu ya ahobu ziso bade Yehova. No sabua hobu-hobu da berdozi simui molohe sumange fangada sawagele bala tema ira ere sifa fehede ya ahobu ziso bade Yehova. Fakai bada ya da ba govasa da hageu ba mo ira mame sumange fangada sawagele ba toele da la fasui nahia ma meja mesba ba me sumange ba badagi danya itema ira ere ba ibe khera hobu. Ya mikeno ya ahobu dozi ya simui ba Yehova de Yehova. Baba kafuriata ba ayati 28 irugi 12 siwa. Hadeni ilada badae ifazawa zumange fangada sawagele zi sama-sama saniha bala tema sa tofa masinuna mi adre sawagele ke Yehova mesi sekite de ia ba mesi le aitu wa ebua de deniadre
Jadi ba ayat 28 siwa adre ba nasosa mesaniha ifa ema vangadre sawagel kelobalangi bala tema sato lamane banguma mi adre sawagel ke Yehova mesi sekita de ia ba mesi le aitu va ebua de dunia adre. Na bazi kolava nune ia mena zinune da ba no amai dola ref. Jadi fehede mi adre sawagel ke Yehova meno si sekita de ia ba mesi le aitu va ebua de dunia adre ba no respon zato na so vehede zisama-sama niha. Taila dae heba ayati sarai rugi efa basi manegoi ba ayati 12 siwa. Dae nasi na tahu ke tau sisi berhuhore. Bahadia zitobali rahu-rahu. Ma simpulan tafsira. Sifafana sinuna fangada sawagele adre te anu neisi ia ba luogo vasa ba drono ke Israeli. He ni anu neisi zato ba hegoi ni anu neisi zisama-samasa. Da zifafana. Si dua hewa eno ihavui ni hafa abudede. Ba dena iwa boi aetu ba netena. Odasi Yehova. Ai ba geli ko sali. Hade ber mesebua tede ia. Ba ya ahovu za netena ke Yehova. Si telu imane mi omusoi ededemi mesebua faomasi Yehova. Ibali toyo babatalinga garani tibo ezotomo. Adre iwa mi odasi ia. Menoda pawa adre bawa babangorifi batenga bawa baba makiko. Basi afuria situbali rahu-rahu baya ia da mi adre sawagele ke Yehova. Mi hezumangi khenia. Ber bai bua de dunia adre. Baya lemale baba nuno Yehova ber melemo ai tufa va asehi de dunia fai bua de dunia ba faomasinia ba panuania. Dazi tobali rahu-rahu. Irama ina iratalifu sefefu bahadia kang irenuada na tafaane huhuo adre. Si fafana wa muguna boto ba de va miku bazifulu pa wasiefa ya da palmarum. Ba mo amakaita dae na tabaso ba matay ofaza doblasara. Te okuna zinunu adre, sinunu otofele walu adre. Ya iya da fe amu Yesu bagosali ba Yerusalema. Bahiza mo kuna tatengeni. Mo Yesu ba Yerusalema, tenga babolohe sumangini tunu. Dan ya taila ba miku mifenada vaya iya la rau la etua hukumania teforefa mate teforefa ba ili kolokata hadeke luahada vaya iya samesa zino ono biri-biri adre ya iya ni taba ya iya ni be esumange babangefa hor babangeheli babangorifi esikulidan. Di nasobe hede ya ahobu zi soadra ba di Yehova. Ira ama ina ira talifu sefefu fakhaidai ba be amu Yesu. Ya iya bafaluka hobu-hobu na sikulidana berme ya samesa zimoy ba ya iya samesa faauri niya tobali sumange fangeheli ba fange fahor. Dazi fafona zi tobali angerenua. Si dua bangavale no rodede. Mga vale kabuladede. Ya ita ya dae. Baboy ay tuwa netena. Hade ber me Yesu Keriso zanolo. Ya iya zangefa. Ba ya iya za mahobu. Adre ya ahobu za netena khenia. Dae kang irenuada si dua. Basi telu. Ya iya dae. Mi adre sawagele ke Yehova. Mi suno iya. Ba lema male milulu ba auria materwania meda epawa vangurifiadre zoaya ita Yesu Keriso. Dae zile tolale zitobali angerenuada
dania na tafaana huhoda. Si Eva, yaya da mo makaita ba anunewa makerangkahot ba. Na nowa mege vatemiku kada palmarum elohania fanema Yesu fama zawili bulunohi ya, palma da palmarum ba be amu Yesu ba Yerusalema. Bahadia behede ya ahobu ziso adre. Adre tola kita faana huhuoda fama tuho ya ahobu ziso. Hana muguna tabotohi berme Yesus samesa zimoi babangeheli nihakulidana ya ia baba amatene barefa irege faluha ita bangeheli bafangorifi. Ya ahobu faluha hobu berbe amu Yesu ba Yerusalema berbe amu Yesu irege mate ia barefa bahili kolokata. Si dua, ya ahobu ziso adre. Ya ia na mui ita ke Yesu. Mui meno ya ia zito balilala vangorifi. Meno ya ia zamolala fefunga balenorodede abuladede. Muguna zidua dae elohania simane solau sinunenomi kadre. Banga balenorodede abuladede hereodede si faluha ita batekau ni ita enamui ita ke Yesu babada faluha ita hobu ya ahobu ziso adre bade Yehova. Dazi dua. Basi telu muguna tabotohi baya da ya ahobu ziso adre ya ia na lemama ita baba nuno baba molahemi Yehova hefa aurida samesa ineteda sisokheda ya tobali sumange lo balangi mi adre sawagele khenia mesi sekhitede ia ba mesi lemo aitufa va ebua de dunia adre. Jadi ba numero telu da muguna ta botohi muguna ta zaraini he visa ita ba me sumange khelo balangi tenga ba me ameela tenga be amu ibamiku tenga be amu iba PA tenga teramo ribada si dudu fa aurida adre maasabua ineteda si sokheda batobali fanuno bafamola khemi lobalang da kanunewa ba fefu dae ba mo aikhuta ia ba nitane badede ya ia moribazura matai ofaza doblasara ngabua sisiwa be me imane hozana khema ubu Davido adre ya ahobu ziso adre badai zoaya hozana bazalawayawa matai ofaza doblasara ngabua sisiwa be rekeda da romai lovalangi vango sisi eda ba irama ina ira talifu fefu data irenusi medromane zamane huhuo enasidudu tobali hobu huhuni faimada bapanuan ya keriso bawabaya mi fefu ya hobu shalom.